مفسرین کرام چھ فرماوان دپان یل حضرت یوسف علیہ السلام کور بظاہرن یم دنیا پرد پت ام سن مانن ول دریائے نیلس یپار کن تہ بسان دریائے نیلس اپار کن تہ بسان یت پٹ تہ چھو یپار دریائے جہلم پکان ات چھ کین لوک یم سائیڈ روزان کین لوک چھ دریاو اپار روزان اسی ہش مانتو تھی مثال یل یمو انتقال کور حضرت یوسف علیہ السلام آو دریائے نیل کس اکس سائیڈس سنگ مرمر کس صندوقس مز دفن کرنا کیا سنگ مرمر کس صندوقس مز دفن مز گو وہیں 15 دو گیا ریت گوا 6 ریت گیا وری گوا یہ علاقہ ہیوتن وار 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 آباد گژھن یعنی رزقس گئی برکت روزگارس گئی برکت مال جانس گئی برکت زمین زراعتس گئی برکت ہمن اپر میں لوگ یہ پتہ یمو دوپکھ یم اسنے یوت آباد مگر ین پہ یہ جلیل القدر پیغمبر ات آو دفن کرنے ام بستی کیا سا کڑ ووٹ یمن ہچن یمن سارے چیزن من برکت گژھن مال رنگ جان رنگ عیال رنگ میو رنگ زراعت رنگ یہ علاقہ گو آباد یمو کور نفرو 5-6 مشور دوپکھ چھنا صلاح یہ یمن یوت پیغمبر یہ اس گژھو کالچر اس انہون یہ سنگ مرمر توبود مبارک ات کڑت اس کرہون یہ پنس بٹس پہ دفن یہ برکت یمن یوت اچھا یمو کر کام یمو اون یہ سنگ مرمر کی توبود مبارک کڑت تو کورو پنس سائیڈ ون دریائے نیلس اپرم سائیڈ دفن ون یل 2 دو گئی 4 دو گئی یمن لوگ یور کن پتہ ہے اس یہ جلیل القدر پیغمبر کورمت دفن اس یہ جلیل القدر کورمت پیغمبر یتن دفن مگر ہمو اپرمو کیسا چال کرمس تمو نیو یہ سنگ مرمرک صندوق کڑت تمو کور یہ پیغمبر پنس اندس دفن اختلاف گو ات بستی اور یور پان من لڑائی گئی نی کی مگر زٹھن تو گو اختلاف یہ تو کت پٹ کوڑون یہ بالآخر گئی مشاورت ہے نہ کرہون یہ میں تہندس سائیڈس دفن نہ کرہون یہ سانس سائیڈس دفن یہ کرہون اس دریائے نیلس سمزس دفن یہ توبود مبارک روز اتن پت یہ دریائے نیلک آب پکہ اپر بن کرو اس آب رنس پاکونس استعمال بی کرو اس زراعتس کی استعمال یہ برکت میل پت سارنی مصر کن لکن یمو مفسرو چھو پنن تفاسیرن اندر لکھمت تقریباً رود یم لکھ 400 ورین امی قبر شریف پیٹھ فوز حاصل کران کتس کالس